abahingi b'amajyana bari kwegitira mu factory ya Igarati Growers bakira factory kwetaba umurukiko rubire rwese rwa chairman wabo beyitekeye nako babanduze kuzibirwa kutahama bijya yiwe Sam ugu no mukozi wawe natujya ngo mujyango wakinge izi hiyarubega polisi y'abajyango mutiguraho na uzi ekireseraho munyuruzano nikwe assistant RDC wa Bushenyi Matia Katoni kwija beyitu nabo bakabanza kumuzibira nabwanyuma bakayikirizeho RDC no kukingira na hewe nyoni mubuza ubwamje ngo wakingeho no kaba kugira basiza RDC bachinga RDC usaka bagaya no kukingira na hewe kani mubuza ya mujyango wakingeho no aba babanduze kugamba ahakiriyo n'icita factory yabeje muri nyuma ya dini numugira ngo abakaturici babire ba director babinji mwasigazaho omwe nimwe tubakuzaho n'urukiko rwa court of injunction nicyo cyarutireho noro cyarutaho ni yeje nsonga bamwe hona bagira ngo bodeji orwire bwayo bukahoyo kandi obutahindura kutahwensya nicyongera kugwisa factory age tubahirame amajyana mezi ena etanu tumutoreza na sirinjigana Mombasa ne banyaga kuri ne banyaga mutoma cyane gitu resta tugatware ne basanga Mombasa nta yikizo konkana cyo tucumanye na urana mugamba chairman yatugambira sente tugurize sente yemwe na sirinji mwenda konka ati utateka bya Rwanda ne basaguzisa kwenke guzere zingayi ega guzere zingayi mbahinji chairman wa board obabire bakimitaka kumu hine byagambira hanshongeze kugira ngo chairman agende nyoni kagende 2016 ni mwansira nimwe mwankomira burinda tahi ati mwe muti wo muhanda murungi ogutura abase kwata bodeji tukagikwase ensiyo tukagikwase bindi tukatambura tukagenda mbe nico mwakora nano muteso mbe nico mwakora bitewe kuza kugira ngo tuturuza factory terutunga amajyane samu yakiri chairman murete omuntu uturaho bwa chairman ni amini to body turateho tutambure tuki nani mbashaba mutugarire mitumo turebe factory yitweje factory age nekiraburyo nko muri yitwe kina kubasa kucira factory age konka kutweterana tubona kuba ba factory age so nani mbashaba turgo muri cunda nyugunyu turgo muri zona ngende tugarike turebe musiri yitu nubwo abahingi n'abakozi barabe nibetombitira factory age ahabwo butafashashura konka harimo n'amabanja mingi ogisireho n'emishango ejwiro mu makoti umazima bakomere batemikono tubakagiri age company factory yitu na assets za yebintu byayo byona board zireza harigireho zikabisinga bank zajya ngo n'icyo murugura nacyo n'cyaki n'cyananga n'cya DFCU bank haturo bwakwaje tumugene mu kwate kibira cyamucereze nambwe no bank shayona negwa mwana mwena ngutugarukane kuno jamu nabashasha yarya ninga timu yo ubareba yohereza omushango gumwatireyo bareke kujya ngo ninshumbusa we nkabakaba muri nyine omushango gumwatireyo mugwiheyo rero tugumize munane ya business ya company embaje zombi nishabwo kwatanisa ahabwe ntunguka yabona gashakwa Onesimus ndyanabo